Museum haibasi leiriba mafam adugi hauzi pabagi mariba pauda Museum haibasi leiriba mafam adugi khunai gi sayeng mingsel ni haina Art and Culture Minister Eljan Kumar na phongdokle amadi ngasi mega traffic lok adalat tongan ba mafam singda pangtokle Kurumjare, ISTV की मणिपुरी पाव में ताबीर सिंह मुतराम नौकसरे हौजे पाव संदोंग पिजरे म्यूजियम हाइबसी लेरिबा मफम अमसों खुनाई अदुगी सक्यंग मिंगसल निहाइना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एलजन कुमार ना फोंदोखरे मणिपुर स्टेट म्यूजियम की निफुनी 5 सुबह मपोंग निमित थौरमदा वहमसी फोंदोखिबनी म्यूजियम की कॉम्प्लेक्स पांगथोखिबा थौरम अदुदा एमएलए के रोविंद्रो एमएलए एस दिंगो आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर एम लक्ष्मी कुमार डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला सुसरौया के थौरंगी सरुक अमा ओइना बुकलेट अमा फोंबगा लोइना महाराज गंभीर सिंह अमसुंग माकी लानमीगी पोस्टकार्ड स्टेट म्यूजियम ना खोमजिन बसना अमसुंग तांगलबा मसा क्या मरुम उत्पा एग्जिबिशन अमसु हांगदोखि मिनिस्टर मखा ताना हौजिक लैरिबा म्यूजियम असिदगी अनौब मखल की म्यूजियम अमा हेन्नबा कन्न होनारे म्यूजियम हाइबसी इंडिपेंडेंट ओइबा इंस्टीट्यूशन अमनी मसदगी महरोय क्याना मखल मखा क्या गी थिजिन हुमजिन बयाबगी मफम चाउंग लैरि अतोपा मपानदगी लाकपा मियोइसिंगसु म्यूजियम मसी यामना मरुइबा मफम अमा ओइना लौदुना थीरिबनी मरम असिना मोइरांग अमसुंग कंगलागी म्यूजियम अपग्रेड तौदबा यादबगी तंगाइ फदबा लैरे चिंगतम हेन नक्सिना नुसी सानना लेमिनरी हाइबा खुदम ओइबा याबा अयेकपा नत्रगा मितम ओइना खिननबा थौरांगसु लैरे हाइखि नोंग नोंगगी बीच मसिंग याम पले खुदम ओइना ममांgai लेरबा फियम दुदगी ऑब्जेक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स मणिपुर समा ओइनबा हाइदना सरकार ने सेमपा अमसुंग अखोगी मदुगी दमक्ता अखोय हौजिक कुइ कुइदना अखोना तौदरिबा मखलगी संगाई फेस्टिवल मसिदा लाकदबा मखलगी इंडिया मनुंगी मखल टूरिस्ट कांबू इंडिया वा मोदल लेबा टूरिस्ट कांबू मोय लाकपा कांदा मोयगी अनीसुबा मोयनी येंग बसे कराबाय नो हाइबा टारगेदी स्टेट सिगी म्यूजियम कराबाय लेगे सोय थिरकने अद मदु थिरपा कांदा अखोयना मददा मौंग ताना अखोयना मेंटेन तौबु ngamdragedi अखोय चोकप Manipur Legal Services Authority na Motor Vehicle Department SP Imphal East, Imphal West Traffic, Imphal City Police ka punna khustan maduna Mega Traffic Lok Adalat tongan mamapam sing da pangthokle Supreme Court ki Rosati Committee ki direction mapung fana pangthok pangamna ba Palace Gate Mantripukhi Kangla Park TJ Road amasung Terada Traffic Adalat asi pangthokle Helmet uptaba bel fadaba gari thori da mobile sizinaba mayai ka basinjak sara ga gari thoba valid oiva license amasung se sang yaudaba singi mathakta fine lori Palace Gate pangthokpa adalata CJM Imphal Iski APPRK yaibina gari thori ba singna mong sumna gari thawanaba amadi asoi angam thondanaba pandamda mega traffic adalat asi pangthokpani hairi sang watpa adagi helmet watpa aduma mayam do akoi nominal fine amam lorga admaina mega adalat ama pangthokpa wani akoina offense je compoundable ohen wani yamna keno natte ba akoi gi adunga particular AMD maji maru AMD akoi awareness among public create tawbadune Thawbal gi mela lampak manakta su mega traffic adalat pangthoke District Legal Services Authority Motor Vehicles amadi District Police khusab maduna zathakiba adalat aduda mong sumdana thawba gari sing fine tian ki miyam da labi gi asoyangam thoktana ba awareness pibaga loinana motor vehicle ga marina ba case kharasu sangtai na purakhre hairi
Airport Authority of India Imphal International Airport na Anoba India mo henabagi sangslakliba lunan bagi swasta hi sewa campaign pangthokli ngasi Education Minister T.S. Rajesyam yaungna airport manung amadi akoibada lamtu sangdokre thoramatuda Airport Authority of India Imphal Airport ki Director S.K. Panigrahi CISF ke Deputy Commandant P.D. Gaisung Air India Indigo Jet Airways amasung Air Asia की official amadi staff singsu sarugya Sri Sri Anuma Mahaprabhu Sevai Samiti Navadip Sinduna Tha Siki Kundagi Satharakiba Raja Sri Bhega Sandragi Sanitara Mapan Suba Laikidabagi Kumon Thauram Sri Sri Anuma Mahaprabhu Mandir Navadip Dham West Bengal da Ngasilation Kre Lucian Bagi Thoram da Hanagi Chief Minister Okram Ibobi Hanagi MLA Okram Landoni Badminton International gi Referee Hodam Gyaneshwar Padmasri Awardee Saugai Zam Thanil Samiti ki Chairman Ranjit Rajkumar Susarugya ke Chief Guest na Lusingduna Ganga da Tarapan Katuna Laikhidraba Raja Sri Asibu Ikai Khumnabu Utki Hanagi Chief Minister Okram Ibobina Rajri Bega Sandragumba Ningthau Ama Manipur da Poklamba si Aikhoi Pumbagi Lebak Fabani Mangna Yokhat Piramba Ras Lila Amadi Sana Pathap Kyana Aikhoibu Malena Saktak Libani Ma Kumma Ningthau Ama Aikhoi Pumbana Kopham Thokte Haiki Idi Aikhoi Punamaki Aikhoi Punamakta Lai Oikraba Sri Sri Rasi Bhaiga Chandrana Aikhoi Punamakta Thambiramaba Maman Lai Naidraba Lan Haibatare Maman Naidraba Asset Neva Maseva Masi Aikhoi Punamakna Ngak Shenba Aikhoi Punamakna Masi Mutkidanaba Sandokpa Haibase Government dan natana Aikhoi Punamak leiba Aikhoi Punamak Manipuri Aikhoi Punamaki ithoni haibase ai amuka hanna ai mayamda appeal tawjaning bani ai thamjaning bani sarkar ki su oisunu sarkar na su angamba mateng pangsunu Aikhoina kaino tawring da su Aikhoi angamba sarkar ki side gi Aikhoi isa individual laiba Aikhoi Punamaki side gi su Aikhoi angamba Aikhoi mateng Sri Sri Govinda Temple Board Amadi Karta Bhega Sandra Parisat Infal Naso Raja Sri Bhega Sandra Laikidabagi Ningsing Thoram Sri Sri Govinda Ji Temple the Pangtoke Thoram Matuda Temple Board ki Board Senapati R.K. Chiranjitna Manipur gi Mapan Lamda Bhega Sandra gi Mapokumon Thoram Pangtokpa Asi Agat Ningaini Mahaga Lamda Masigi Na Chatnabi Amadi Culture Gidamak Lauram Bathodang Aikhoina Kaupam Thokte Haiki Sri Bhega Sandra asi yamna matik mathongna leiba amadi ngasagi magi koigi jati amagi koigi jati bu nungsijaba dharma da thawai yaujaba akhoi leiba kam ngakpa matamda samaj ama ngakpa matamda leiba matamda dharma niti haibase yaugdaba yade haibasi maki wakhalda khankibaga loinana Manipur Samaj asida maki Vaishnav Dharma asi mahangna lingkhat piduna Manipur gi Samaj asi tangdu leitaba adugumba society adugumba jati ma ohelami haibasi aikhoina haijaningi Ising istawna awaba taraba singi mateng oinana ba Chief Minister gi Relief Fund da Bishnupur District ki DC amasung SP Office ki official amadi officer singna lupa lakh mari ki sanfam khusinakre CM Banglo da Pangtokiba Asamba Thorom Amada DC Bishnupur Bobi Waikom SP Bhogesh Chandra Haubi Zamna Lusingduna Officer Singna Senphamasi Chief Minister Nongthomam Birenda Khusinake Awaba Taraba Miam Gidamak Mateng Panglakpagi Damak Chief Minister na Thagatpa Phongtoki Awang Nongpo Stasengi Intensified Mission Indradhanuski Media Sensitization Workshop Ama Ngasi Guwahati da Laiba Sulin Hotel Grand da Pangtokle Regional Research Center for Northeast Senasenba workshop asida ISTV News ke editor-in-chief Brajendra Ningomba yauna Manipur gi tongan ba media house singim husing sasarugyari Haudopagi thoramda Regional Research Center Northeast ke Director Dr. Bamin Tada UNICEF ke Health Specialist Dr. Ravi Chandran Arunachal Pradesh ke IPR gi Director Kovang Teisu sarugyari Workshop asida awang nongpo station gi khangatlaba pawmi singna sarugyari English ngani tara manga tara Turkey report matungina Mission Indradhanush program awang nongpo ki oina Sikkim na sada marfuhumda yogduna ahanba oiri
Manipur sada humanga dasming mapan yogduna ani subadalai Nagaland na sumnagi sada kuntra manga dasmik teret khaktamak yogada Director Dr. Bamina nungai taba phongdokhi Mitai Maitai Sangna Trap ni haiba wafam asumbani masi Hamai How Union North East India na sawali hairi Lubasigi President Zi Soyhem Haumai gi cherol amana Hamai layikta su how Maitai masin manau amatani haina iri adubu Maitai the trap demand tanbada Vishnupriya Brahman Gumba amadi Mitai Pangal Singh Salai Taret ki manung zandaba singi furup khardasu trap ni haiba tarabadi union na yabang amloy Maramdi asumba isil inaw aseng badu thidoktuna thamsi haiba tarabadi mi amasung ishona suyaba adu thidoktuna thambiba pami hairi Cherax da Rashtriya Janahit Sangharsh Party amasung Central Committee of Maitai Schedule Tribe Demand Punna Senduna Hayeng Ayupung Taradagi Nutilpung Ani Fawba New Delhi gi Jantar Mantar da Schedule Tribe Demand gi khongjang sangsin gadori khongjang asida Delhi Assam Tripura amasung Manipur gi tongan ba civil society Mahir organization singna sagat kani haire Imphal da su L Lokendra na lusingduna assembly mamangda wakan mifam sangsin gani Hozipau gi murathana tema brematang lawsari Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 81310256334. Tata Tisconi ne. Adudi Sanagi Mohut Yang Sinbe Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation togdana heart ke ahobo menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongba gi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital la mai pa satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore ga tanabiu ningam hogdana ba hana booking tawbiu Happy. Drink pure, live healthy, we care. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Hakchangi labor solar padagi producing at taba. Hakchang choktarba. Tumba chaba yaraktaba. Kung hama numayaktaba singitaba. Amata naiba upaidi. Jolib syrup. Amaso Jolib capsule with channel sinabio. Break में तुंगे ताराम नमोक सरी मकाता पापा Lions Club of Thawal gi Kullak Suba Saturday Night Thoram ngarang Thawal Khetri Sanglen da pangthokre Thoram aduda Manipur Public Service Commission gi Chairman Retired Lieutenant General Konsam Himalay Lions Club of International District 322D gi Hanagi District Governor Ais Mani Kumar Lions Club of Thawal gi President O Ibomza Secretary M Navasandra Chairman M Narasusaruyaki Hauki basahi amada miyoibagi Yaifana Bapaikat Kiba Tabok Thoram Singda Asobu Thodang Lokiba Lions Amadi Leo Singda Manapi Dunapuning Thawaki Retired Lieutenant Konsam Himalena Miyoi Babu Nusiba Pawa Awa Ana Taraba Singi Mateng Pangba Amadi Kunagi Yaifana Khaliba Lions ki members Singbu Puning Thawat Pagaluna Matam Pumbada Miyoi Kunagi Dama Kanbinaba Apil Toki Say that to hold friendship not as an end and not as a means.
सिगिसु कोई हुजिक लेरिबा कोई समाज से लेरिबा मयाम सी कोई नमक चुतो है कि मोंग लेरिबा डांस क्लब की चार्टर जिले योर से अदना I'm very confident that seeing the enthusiasm mayam interest lobiriba serious waina follow tobiriba adegi the intellectual wajasing mayam yori sina soidna samaj gi koi community sigi koi humanitarian objective mayam yori sigi soidna I'm sure success no monetary no madu hoigani hoi besu hoisanu adu koi sawal district ki waina soidna kya provo karo kani ha bese thajai मथंग थागी अनि फाव सथगदोरिबा स्वास्थ्य ही सेवा की मनुंग चन्ना बीजेपी ओबीसी थौवालना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौवाल की कैंपसता लमटु सेंगदोखरे थौरमददा वांगजिंग तेंता केंद्र की एमएलए पी ब्रोजेन बीजेपी थौवाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एल डेदेन ओबीसी मोर्चा थौवाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट ओ सुनील कुमार पार्टी की वाकर क्यासु सरोयाखी एमएलए पी ब्रोजेना अखोइना लू नान लैबा तमदुना लैबाक असिगी अफबा सिटीजन अमनी हाइबगी वाखलोन अदु पुकनिंगना फरपंग गमनबा लैबाक की लोबु इकाय खुनबा मिशक अमा ओइबंग गमनबा होटनामिनसे अखोइ इसा इसादगी होंगना लू नानबा तमनसी हाइखे अखोइ मिपुम खुदिमक लू नानगदबनी मनमदि लू नानगदबनी हाइबा पुकनिंगदा फावरकांदा अखोइदा ओइरइबा अहोंगबसे अखोइ अफबा सिटीजन अमनी हाइबसे मसी अखोइ पुकनिंगदा इसाने साबु खंगगा थबक पुनमक हौरकपा मोइना हाइबदि मिपुम खुदिमक्सना सोरोकता फत्तबा अमा हुंदोकपा यादे आई फत्तबा अमा हुंदोइदबनी आई लेबाकसिगी अफबा सिटीजन अमनी हाइबगी पुकनिंगदा मरु हुननबा पारा अमा तंबा हुननबा अदुगुम्बा खोंथांग अमोइना हौरकपनी मसी मंगना मिपुम खुदिमक्ता भारत की लेबा मणिपुर की लेबा प्रजा पुनमकी थमोइदा लेबा मतमदा कोइ मणिपुर सि लू नाना लेबदगी हौरागा हिरम पुनमक्ता अखोई से आयन अमगी मखादा अखोई अफबा सिटीजन अमनी हाइना फावहनबगी पुकनिंगदु इथिलु मसिना पि अदना मसी यामना फबा यामना कानाबा मिपुम खुदिमंगना इसा इसागी दायित्वनि खना तवगदबा इथो अमा ओइ हाइबसि ngasi खुदोंजाबसे लरगा थुंजक स्काई हॉस्पिटल मणिपुरना अवांग नोंपोक इंडिया दा अहानबा ओइना सही कुनमाथोरम सुरबा जिरीबामदगी कॉलेज की महरोय अमा हार्ट की RSOV की डिवाइस क्लोजर माइपाकना पांगथोक्रे हाइरे रप्चर साइंस ऑफ भालसालभा असंबिदा RSOV हाइबसे हार्ट की ओइना यामना तांगना थोकबा लैना लायोंग मखल अमनी मसी फजना लायंग हौद्रबदी खुदोंग थिनिंगाय ओय लायोंग असी इकोकार्डियोग्राफी नत्रगा TEE नत्रगा कंट्रास्ट ऑटोग्राफी ना सबसाना खंगदोपंगमी मसिगी लायंग असी हेक खंगबगा खुदक्ता ओपन हार्ट सर्जरी तंगाय फदब लै अदुबो सर्जरी तौदना ngasi प्लग कोवा खुलाई अमगी मतेंगना सर्जरी तौदना मेंशनबा याय हाइरे सही कुनमाथोरम सुरबा नुपा मसा असी माइ पाकना लायंग लबा मतों हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौक्रे हाइरे आर्यन थिएटर लिंखट की बगी मरफुनथुई सुबो कुमोन थौराम ngasi वहेमल मेकाई दलेबा थिएटर असि कॉम्प्लेक्स ता पांगथोक्रे थौराम अदुदा फिल्म प्रोड्यूसर मोइरांग थेम नीलमणि संगीत नाटक एवार्डी युमनाम राजेंद्र अमदी आर्यन थिएटर की प्रेसिडेंट आरामबम लोकेंद्रना मरुइबा मियोइसिंग ओइना सरुक याखे थौराम के सरुक अमा ओइना थिएटर असि की लेखिद्रबा आर्टिस्ट सिंगदा लैशु कट्टुना इकाई खुनबगा लोइना शोवेनियर अमसु फोंके सरुक याखिबा मोइरांग थेम नीलमणिना आर्यन थिएटर हौदोखिबा अमदी हौजिक ओइरिबा फिल्म की मतंगदा वफम क्या फोंदोखे प्रॉब्लम मानो द इंटरनेट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगा मेथड थोड़ा लेगा मैं मध्य कोन ओरोसे फॉर द अथॉरिटी executive members other president and including president other vice president secretary other artist mein artist है नहीं fashion करेगा कोन मत अनोखा के ह्यूमर न करेगा अदर को हम भाई हुआ मदद जाएगा ऐना नंबर है पीका के जो हम होते अब प्रेडिक्शन नहीं आपका ना एक करते जो आर्यन रिकॉर्ड कंप्यूटराइज पता फंगदबदगी PMAY अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम की मखादा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंग दलेबा बेनिफिशियरी लिस्टिंग अमा हेनबगी कानाबा फंगनरे हाइना मिपाइनरे BJP मोइरांगी चेरोल अमना वार्ड 12 की मनुंगदा वार्ड 12 की लम कोलिवा रेवेन्यू विलेज स्कूल नंबर 52 अमसुंग 52 मोइरांगी लैंड रिकॉर्ड पुनमक सही 10 हेना सर्वे तौगनी हाइदुना सेटलमेंट डायरेक्टोरेट ना पाइशिंदुना थमकिबा अमदी सर्वे तौरिबा ASSO की ऑफिस मोइरांग द थमकिबदगी ASSO
ona record sing koipu puraga yanaba mioi singi ming onthok onsin tawduna leibadagi moirangi PMAY nupi beneficiary singi ming patada matam sana hapsin mangam hanre scheme asi kohannaba kendra gi MLA gi miyang makhada numit tarani gi mamangdagi MSSO gi office moirang municipal council gi office ta hangdo handuna thabak tohanbagi mathakta district NIC da lanai miyo singna mateng panghanduna computerized pata pibang ngamna honariba pumnamak leirabasu tang puntra da beneficiary singe che sang pishin bagi roiba matam oigani haibasi khara sang doctorabadi miyoi kaya marum yum saba phanglaroi maramaduna chief minister amadi mrileinaba loisang singna akhanaba thorangama pekhatpiu hairi Manipur government ke employees singe apunba M2 amasung MGO gi joint administrative council na tare suba central pay mapung phana sana hanaba demand tauriba point kunithoi ge starter gamai lenana founder secretary general Soraisam Keshora amasung hanagi secretary organization thaudam zone bu consultative committee ge member oina hapre amaramda apex body asigi Facebook page amasung government ke employees sing Oza Singh, worker, pensioner amasung family beneficiary singi yafanaba hangdokre. Autonomous District Council Tamenglong tha taruklong mathok tokdana lakpadagi praja singi phangpham tokpa kanaba amadi sakhat thaurangi thabak amata paikhattabadagi praja sing khoisawnare hairi. Ngasi Manipur Press Club ta Tamenglong and Longmai District Citizens Welfare Forum na pangthokiba paugi mifam amada forum asigi president Rengam Thoitakna District Council asi chairman sinbagi wahogda no confidence motion thangalapodagi March thadagi hona thabak tokdana lakpani ngasi phawa wathoga sigi lekhai taba leitabana center sponsor scheme amadi atai kanaba kaya miamda phangan bangam dabani matam sangna chawkhat thorang pekhatana lakpa asina praja sing kham thengna awaba pibaga loinana khoirang khoisaungna hale ngasi minister unaduna wathoga si loisinana ba memorandum pishin gani Karigumba Madu Fabuda Kana Drabadi Kongjang Kya Sangsilakpa Yai Haiki. Because citizens think that Yamu Awa Tokre have print, electronic media through we would like to appeal to the district administration headed by the DC, who is the administrator. If it is a legal entanglement or a political entanglement, we request the state government and the district administration to please look into the matter so that public tolerance is here. Yang nungaina tolerant levels the laying that yang nungaina listening is appeal to Lions Club of Imphal Sanura Nasindana, the future of peace Havatinda, Mahiro Singh, peace poster contest ama Manipur Public School Koiranga the Pangchokre. Thoramada Lions Club Imphal Sanura President Padma, Secretary Amuta Laishram, Treasurer NG Shanti Amadi, Club Asigi members Singh Sarogyaki. Contest Aduda School Asigi Class 7 Game Heroi, Anjanana Niwombamna Ahanba, Class 8 Game Heroi P. Jisharoi Nani Subamasung, Class 7 Game Heroi Y. Prioranjana Homsubataki. Swas Bharat Avian ke saruk amo oina Imphal More lambi gi loksaw dlaiba sam humpumanga infantry battalion territorial army gi B company gi personal singna loksaw khunja singa khusam maduna lamtu sengdokre national highway auna loksaw khul church ki akoibada lamtu sengdokhi Maram Kulen Circle Students and Youth Association gi kunthani subai sports meet cum cultural exchange Maram Bazar de laiba and Raisung ground the hokre Maram Bazar Youth and Students Organization Yumbu Oiduna Unity and Diversity Haivatimda Thasi Kuntra Bangtoka Doriba Thoramasigi Hodokpada Youth Affairs and Sports Ki Joint Director Jayant Kumar Maram Kulengi Chief Kate Namba Amasung Amsugi President Manjit Sarang Tem Susargyaki Maram Furuki Nat Kumai Kasu Utki Chief Guest Oikiba Jayant Kumarna Sana Konabagi Masak Matum Kamarum Kusenaki Manjit Sarang Temna Lamdamasi Furuk Kamarumna Amana Amagi Mateng Pangaduna Himina Kibadi Afaba Kunaima Oinaba Mahirui Singna Punahona Minasi Handak India the Pangtoka Doriba Sahi Tarate Makagi FIFA World Cup ta Manipurgi Naha Nipana India ki Tim Dasarugyaba si Ekwe Kudimaki Soksa Ningaini Haike Square kilometer Chauba Skumba Levakasida Tongan multi ethnic multi religious pluralistic society Chahi Lising Kya Wangagi, Tongan Furup Singna,
amaga interdependent oiba khunai amada society amada cooperation pinarakanda hingminarakhiba dugumba Manipur khunai mani Mongolia da mathang thagi ahumdagi mapan phawba pangthokadoriba bodybuilding world championship da Indian team da yaunaba Manipur dagi thingbaizam sarita khalaklabasu kodong satwa kya mayoknabana championship asida saruyaba ngamloidra habagi mi paiba fawre mapu world championship asida saruyaba ngamnaba miyamna matek pangwinaba Real Fitness Academy gym thawalna pungning singsalakle nupi safabi thingbaizam sarita khongjom sapamdagini mak hauzik Royal Fitness Academy gym thawalgi sanaroini honaba kanba amasung khangba kanbadagi angang anigi mama oirabasu state asigidamakta malemgi thakta pangthokba championship kayada yauduna mingchat purakre handakta South Korea da pangthokiba Asian Championship jasu bronze medal lorake October tha da pangthokadoriba championship asigidamakta Indian Bodybuilder Federation ki maikai asoba sanpham ama donation pirakna bhairakpadagi sanpham asigidamak awaba mayoknare Manipur government civil society club maira paibi lanai loop amadi miyamna mapu mateng pangbiduna world championship asida yawba phanganbiu hairi haujilo silakpada mariba paw amhan epizare Museum Haibasi Ladiba Bapam Adugi Kunaigi Sayeng Mingsel Dihaina Art and Culture Minister Elzen Tukumana Fongdogli Amadi Ngasi Mega Traffic Lok Adalat Tongan Ba Mafam Sinta Pangtogli Zipawli na dia SBN Pizariba Manipuri Pamatang sa Rejare Ning Tamri Basumamukana Kunjari